kumni chung zet an thu alo pal zu sak zar zar awangin pusa pachunga hian PSC hi an puak ke ta ni berin alang ani Voin hi zun ni somni sang ni le somni paruk inrin ni ani a tunlai social media luakhat tu le ti tam tu ber pakhat DP&AR department chang tu in thak chungchang soifiana kan ngai thaho le don ani pusa pa hi eruk nalama mi filim pachak a department chanpo zo taka enkol thei tu ni nan soi thina ma se hei tuna DP&AR a enkol zo lo wange PSC le MZP MSU10 DP&AR department chu Chief Minister Puduan Changjok ro setia annor chiam maini pusa patan chuan zana tham atling ni inalang pudu le pusa pate inkar hi khi alo om tak zok emni le nge PSC te hi andik hlel zok ni ngai tua ati thui hle mai a enga po ni se he thu luti hai tak hi pulian ming thanga jet ke biker party ri chil velo chuan huai sen takin athil mu dan le riat dan aron soile ta piep mai le atop thleng lo ngai thavela ngai thazo lo tan comment lo ngam ang o zitke bikerin enge asoi ihan ngai tha chun zom te ang June ni som pariat sang ni som hi paruk nilai thotan khan sarkar thu chuak poimo tak chanchin thar bengver tak kanneya chu puke sap danga enkol lai Department of Personal and Administrative Reforms DP&AR chu Chief Minister Pudwa Kuta da anita ti ani DP&AR hi department poimo sarkar na thok zong kong rang enkol tu sarkar tu lai takari awangin minister fel takle puitling tak chanchi ania ZPM aron sarkar limpo khan pusa pa hian he department hi changei adu awangle pudua angena wanga changtan ya soinia tin pusa pa hian department adu apiang chu pudua hian apen ya hriat anibok amaero chu mipuiten kan hriat ve lem lovin ZPM sarkar nu kumni kalta atang khan DP&AR kalphunga hian du khoplo na le siam thadu na alo om to a chuwangin khang thil lo in mung to awang khan tuna hian DP&AR changtu minister po anlo in thak ta ani portfolio 6 soi hrim hi kan hriat theu angin sarkar tina thil thleng pa nga ania party dang lo sarkar to te ti ang bokin ZPM a po hian pirin puya tangin pute ten hena tourism pek ani to a puke Sapa hena tangin punite hena DP&AR pek ani to boka tin punite hena tangin pusai vungan hena horticulture pek ani to a tin pusai vungan hena tangin punite hena LED pek ani to boka tin pumar hanan hena tangin puchan zawan hena INPR pek alo ni to bok ani hetia portfolio 6 soi hi thil thleng pa ngai ve reng ani chuwangin DP&AR chungchang po hi thil dang lamani lo chuti rualin ZPM anron sarkar atanga kumchan ve leka party chunga tangin DP&AR kalphung siam thaduna alo omdei towa chuwangin party athulei tu sang tak PSC point June ni somni pali sang ni somni pali dei to khan minister pusapa hena anlo thlen dei to bok ani hetianga DP&AR enkol na chief minister kudada ani ta ka hian tun nai tourism director piro dingi da tum na pusapan ado dal hrim wangani ti a lo pu tok te po an oma zoram mi puiten kan reveka tourism director posting chungchanga pusapan chief minister ado dal wangin DP&AR hi laksak ani ti te po soi atam ani ama ero chu pusapa che dan kha DP&AR changtu in thak phana chan ani lo hun rei tak atanga borok lo in mung to wanga DP&AR changtu minister hi thak ani zok ti kan soidon ani engponi se ahma sabera DP&AR changtu minister thak ani chan akai kuang ber thudik tak kan soidona chu ZPM PSC in chief minister putwan nena anlekha thelua hian a inziak veka chu han chiar ma support ila ti chuan thil om zedik tak chu kan soi chunzom zeldonia tuna hian chief minister nena ZPM PSC lekha chu karun pholanga chiar ngal ila to the honorable chief minister government of Mizoram Aizol subject DP&AR Department of Personal and Administrative Reform chungchanga
PAC thurel khriatir na lungrual puidu tak amasa in ZPM PAC Political Affairs Committee mingin chibai kabu kache kumhi lai kalta atang khan kan party hroi tu teril ruwa hian DP&AR kal phung siam that tul ti na alo om to thina chu wangin ni somni pali jul sang ni somni palia PAC meeting chuan hemi chungchanga kan ngai dan te minister puke sap danga hne na thlen turin mi arwata chu mi te chuan ruat ani angin an thena rei tak chunga ngai chan ani hnuwa po thom engma hriat tur a om tak lo awangin ni somni pasari January sang ni somni poruka PAC meeting chuan minister hna hian zia ka thlen ni se ti in arel le a chutiang tak chuan zia ka thlen ani PAC thu the lu chu bo zui ani lo tak reng awangin ni somni pathum April sang ni somni poruka PAC meeting chuan minister len til tu tur IO asiam le a anni po chuanin an len chil le a ni somni mei sang ni somni poruka PAC meeting a kan IO te chuan minister in lo ngakri tura alo ti thu an reporta atom na atan PAC meeting le thleng chu nga le phot ni se ti ani ni som paruk June sang ni somni poruka PAC meeting nei le ania kan thu thlen bo zuina engma alo om talo chu ani hemi chungchang hi MZP General Headquarters point in hnen a ziakin an lo thlen ve ti te kan lo hria a chu ba ka MSU General Headquarters point DP&AR hi Chief Minister kudada tool anti thule ngen na hnen a ziakin an ron thlen ti te kan lo hria a kan party ba ka NGO te point kan ramta na thatur ni an hriat an thlen te bo zui a hlo the hau lo hian ngai ati thalo ni kum ni chung zet po a kan thu thlenin ngai poimu a hlo lo hi kan party ro rel na sang ber PAC paljut na ni in kan ngaya atlom thak kan ti hle ani chu wangin ngun thuk taka kan ngai tu hnuwa DP&AR hi Chief Minister in changto sela hei hi zia ka thlen ni ro seti in PAC meeting ni som paruk June sang ni somni paruk chuan arel ta a chu wangin arang theyang bera DP&AR hi nangma in kol na hnuai da turin kan ngenin kan han hriat tir ache kalome ke lalhluang kima secretary PAC ZPM General Headquarters ti in kan muang hian ming sign ani hetia party a committee sang ber Political Affairs Committee in ziak meva Chief Minister hna DP&AR chungchang athen a hian nikum masalam de to atangin boruak alo om to aniti mi puiten kan hethei ta ani PAC le kha hian sang ni somni pali ju ni somni palia de to khan PAC meeting chuan pusa panhena DP&AR chungchang hi khen turin alo rel to ani DP&AR chungchang PAC meeting an rel hi sang ni somni pali jun tha ami ani chuan chumi malama po chuan thil alo de to tinani chu wangin tuna DP&AR issue hi tun hnaya thil thleng tourism director posting wang ti velam anilo alo in mung rei hle to zok ti na ani Chief Minister hna PAC le kha a kan muang hian DP&AR chungchang hi pusa pa hna voi enge mozat alo thlen to thina nima sela aso thei si lova omzi omloti mi puite point ti hian kan hriat puita ani tin PAC hian CM le kha hian thil dang an ziak tela chu Chief Minister hna MZP le MSU le kha te hi anni chung chu tuna hian karon pholanga in tan chiar hartakin kan chiar le ngal mai ange MZP le kha hi chiar masa ila to the Honorable Chief Minister Mizoram subject DP&AR Secretary Post chungchang kapu MZP General Headquarters Aizol mingin chibai kabu kache inhena kan lo thlen to angin Department of Personnel and Administrative Reforms DP&AR hi Mizoram Sarkar hnuai thok tu te transfer and posting promotion etc khoi a boy pui to department poimo tak ania he department in call to secretary post si apoimo hle a he post a hian du sak big nei lawa na thok thei tur that tak minda sak turing kan ngen che ani kan ngen na min ngai poimo saka min ti thothlin sak thei chuan kan lom hle ang irin tlak sidal hing sanga general secretary in ming assign a phone number ada bok ani
tin MSU le kha po karon pho langa tuna hian han chiar chun zom le ngal ila to the Honorable Chief Minister, Government of Mizoram, subject DP&AR Chungchang. Sir, amasain Mizo Students Union MSU General Headquarters mingin chibai kan bu ache. MSU chuan sarkar hnuai nalak ranga nalak muang le rei tak a om fo tak wangin a chan ni thei om rang te uluk takin kan lo chui ve a. Hemi konga hian DP&AR hi mo la tu ni in kan ria a. Kan sarkar hi chaklo le thalo anga riat na po tam tak a om thei awangin mo phur tu berni alang DP&AR official te hi sik soi turin kan ngen che a tin DP&AR hi department poimo tak sarkar ha thok zong le nalak tur zong te service rules le recruitment rules te civil service administration te government administration rang atamzo ki DP&AR mo phurna ani wang te in he department en kultur hian Mizoram Chief Minister atang lo chuan officer te kai hruai en koli hau tak ani theira tam tak a om ni in kan hria a hemi ani wang hian tu na nalak muan chungchang nen po hian na satakin ain kung kai ni in kan rebok ani chowang chuan DP&AR hi tlom ngai chua Mizomi puitele zirlai tan Chief Minister ngein en kulturin kan nge na che kan ngen na chahingun takamin ngai to saka atu na le poimo na temin riat thiam puya minti thotlin sak thei chuan kalom leang bilal khongai zola President Mizo Students Union General Headquarters in Ming assign ani ole tikhan Chief Minister hne na MZP le MSU te le kha atang hian pudu a hian DP&AR chungchanga hian chunglam le pon lam atanga norna atongna sa hlet ti achiang viau ani Chief Minister hne MZP in lekha an pek chan hi chu DP&AR Secretary wangani ti ariat ngal maya nalak chungchanga Secretary hian du sak big anei ti MZP hian an soi chiang viau ani cho Vice Secretary a mi thatak da turin MZP hian CM an ngen ani tin MSU point ziakin CM hne na hian DP&AR poimo ziale nima sena nalak amon thin zia thurun thenin DP&AR hi Chief Minister ngein en kolto turin anrun ngen boka MZP le MSU ten Chief Minister hnen ngen na an thlen hi ram nu khoi thil poimo tak ani ti chu mipa ngai chin chuan kan hailovang tin PSC hi an lekha atang hian pusa pachunga anlung oilo tak zit ani ti achian na chu kan party baka NGO te point kan ramtana thatur ni an hriat an thente bo zui a lo thei hau lo hian kan ngai ati thalo ani kum ni chung zet puak kan thu thlenin ngai poimo a lo hi kan party ro rel na sang ber PSC paljut na ni in kan ngaya atlom thak kan ti an ziak tel kher hi ani heta tang hian PSC ril ru tur om ang chu a hiat thei viau maya heti angi thil om dan ani awangin PSC hian an lekha arang theyang bera DP&AR hi nangma en kol na hnuai da turin kan ngenin kan han hriat tira che ti in an ziak tel bok ani PSC in Chief Minister meu hne na kan ngenin kan han hriat tir che ani an ti ani chuan an khong to hle ti na ani diktak chuan kum ni chung te meu DP&AR chungchanga du khoplo na oma hian PSC hian pusa pa hne na mainlovin Chief Minister hne na po thil om zia an soi pui favin arin oma chu particle phung pa ngai tak tur po ani hrim ama ero chu puduwa hi Chief Minister ZP ma pa chan chang ber ani angin boruak engemo alo ompo beng dai tum ngar thina nia chu wangin ani hi chu na kul theyang ber zongin alo soi pui zelin arin om ani kan hria tho angin puduwa hi kum somli chuang zet politics sa ton hriat rang lo nei to political experience nga zit ania tin tu na hin kum som sari pasari chuang to kum som riat hlat to lo ani boka cho vai na chungril hi anem tiala buai aya in rem du na ril ru buai na pumpel buai lo ram du na anei lian tel ani hei thil mak ani lova mi ring ni phung pa ngai ani kum upat zel na hian thisen atidai tiala thuak atinem tel anti reng ani hetiang ani awang hian party chunga har sapna alo omte hian puduwa hi huai tok lo doi zep nem lutuk ti in ama tran tu te le du sak tu te nge po in
an dem titi pha fo zok thina chu thi sen lalum thaver vortan chuan adik viau mai thei nima sela an ni pudu ate ang upalam to te ero chuan in rem le thatlan dun awanga do ram hi an ngai poimo thlat thin chu political party a mai po ni lovin chung koro rel na po ani thobok chowangin pudu a anema ma adoi ti te hi chu real rufim zo ka thil ngai to thui tok lo wang ani thei rampum ro rel na mo phurna sang ber keng ko tu ni hi chu anamai lo khopang ti ring ila chowangin DP&AR chung changa PSC le chief minister in kar po hi karvariat pui phavek lova PSC ten pusa panen an thuthen thin anin alo ngai poimo saklo thin wangalung oil lovin voi engzat nge DP&AR hi pusa pachu sakturin pudu hi anlo norto thinang ti hi ngai tu tham atlingani diktak chuan an pu berania anzual ko fawang ti te po hi ring ve mai ila ama ero chu tuna kan soyang khan chutiang thila thlengani po in pudu ero chuan alo beng dai ram zelang ti hi arin ombok ani tin ani na taka chuan kum ni zet kal to atang khan pusa pa hian DP&AR chung changa PSC thuron le ngai dan te kha lo ngai poimo sakin azong ni vek lo ma se a thei chen lo ti hlotlin sak sela chuan hetiang em hi athen arin omlo ama ero chu heile chen kum ni chung zet an thu alo palzu sak zar awangin pusa pa chunga hian PSC hi an puak ke ta ni berin alang ani tin zep thua cheng lova tourism director ta na piro dingi roi non order ti chu anu loka a thob lo zonga pusa pan ama office press meet ko khoma briefing anei kha thil tu om lo tak ania eng party po sarkar se khatiang kha minister che dan tur anilo kha zorami puite po in mak kan tiamin barak haya tin opposition tan phei chuan lom em na turani khatianga pusa pa che mai kha chief minister thutluk na ngai nep na le do dal na ania tin chu mai po ni lovin chief minister dio letter le e file note sheet lo leak out le zel nen khang thil theng zong kha theng pal ani lova alutuk ma ani tourism director posting chung changa thil theng te kha zorami puiten revek maila tuna DP&AR issue hi ngun taka han nge to awang hian soito ang khan alo in mung rei to maya kum ni nuwa apuak ke ta ani berati ila kan soi sualowang tin pudu hi chief minister ni ma se ama thu thuaro rel the ani biklo dan oma dan chunga leng tu ma kan omlo chuwa in pudu po hian dan nuaya ro arelangai tin chu dan nuaya chun an party du dan te mi puite du dan te thlenga ngai poimo tak chung zela ro arelangai bok chowangin akuta DP&AR lo omta po hi ama du thanna anilova chung lama tanga PSC lung oilo norna ana satto awang le pon lama tanga MSU le MZP te norna ana satto awanga lo thei lova DP&AR hi changta ani chief minister hnen an le kha kan chiar tak atang khan MZP hian secretary posa mi thatak da turin pudu hi an nge na heta hian DP&AR kalphung afel tok lo ti alang rengani tin MSU le PSC te la in ama pudu chief minister nge hian DP&AR hi enkol to turin anron nor hiel to boxia chowain chung pressure na sat tak awang chuan pudu atan du thantur a omlo ani tin ato bera chuan pudu hi pathian hriak thi ania tun hi pudu hun ani bok tin pathian hriak thi po ni se chunglam hun ruat a thlen ma chuan enga ang thei chuang lo ti kan revek nima sela chunglam hun ruat a thlen to a hun ruat chung ani na chuan pudu be hian omzi anei lo asor lo bok chuti anhekin ama be na reng hi ama ti chakna ani sau zok zel thei tin chuti rualin pudu atan po chunglam hun ruat aliam to ero chuan kalzel ngai na om to lo tin ama be tu te tan po be buai vel ngai to lovin ala to ve mai don ani tin kan hria thawangin zoram mi puiten kum engemo zat kal to atanga chief minister atana kan enchin du berachu kan enchin chak berachu pudwa hi ani chowangin pudwa din mun ange tela athat tel chuan ZPM hi an chak tel don tinani
amai ro chu pudu adin mun achiat vai ero chuan ZPM hi avo chevek thei ani chowangin ZPM hian pudua leadership hi lungrual taka anpom tlan thap atul chu ZPM hian an riat reng apoimo ani tin Bible Israel telal pathian riak thi tekha thafam kim tum anomlo perfect ani wa riak thi tum anom bok heklo chutiang bokin pudua po hi thatlo na lai chaklo na lai tam tak nei ani keini po in chung soi tur kan khemai thei tin nang le ke ain pudua fello na le chaklo na lai chu ama riak thi tu kan pathian pe hi chuan a khet chiang ngotang pathian khiat zong hi reve ngat phei da chuan tu ma in pudua hi kan vo du lo pha hial mai the ani nima sila pathian ero chuan chung zong khreng chung chuan pudua khiak a thi lo pha chong si lo chu ani hi thil hi mak thei do mai nia ole engpo ni se Mizoram ko ran lian bera ko ran upa ani ba ka MDF po zir politics wang exam man talowania chowangin pathian khiak thi temo phurna san ziale a khiak thi te chunga pathian thi thu chiat zia chu khille chuan po ngai lo khopa khechiang bertu te zingami ani nge yang pudwa hi chowangin mi zong tilom theilo ma sela pathian ero tilom tlat thung sela chu ama pudwa tan chu ani lo kan ram le nam pung tan hian apoimo tak zet ani kan ram khoi tulu ber chunga lalpa alom tlat chuan mi puiten malsom na chu kan dong nge yang